Governo husuba partido político sira na concorre iha eleição parlamentar atau labele usa labarik sira durante prosesso campanha eleitoral. Iha media briefing konaba papel media iha proteção labarik iha pre durante no pós-eleição debe organiza husi Ministério Assunto Parlamentar na Comunicação Social ho Plan Internacional, Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social Francisco Jeronimo Hateteng. Mas que envolvimento labarik ia atividade partido político sai tomang idaona, tuir membro governo ne hare katak ne tamba ema barak makla entende di dia konaba liberdade de expressão. Entendimento é modo tuninha konaba liberdade de expressão ne maka sidau bolos. Emang não engat boto tudo livre de, bebe a democracia ne ia mos limitação, ia regra para ikat cumprir. Ini mak sida entende dia. Nebe causa ne mental dari tanya walaupun tanya entah itu tuh sudah malu liu harus apela ba partido politik sira atau hari dia mobilização sirne label mobilização paris sira mai Ia fatinganesa presidente Instituto ba Defesa no Direito Criança indica Dinora Granadeiro husi monitorização nabe indica halo iha elisang presidensial dinang kotuk hetang duni envolvimento labarik sira iha aktividade kampanya nebe bele mosfori scuba labarik sira no bele sai vitima. Atau evita risiko balabarik indika hare tambara zaung lahia ema rumah maka hare labarik sira ya umat tandet inang amang batuir kampanya bele lorimos labarik mai behusu atau la bele hatais atributo partido iha labarik nia isin lolong no tengki tau labarik iha fating seguru durante iha fating kampanya elektoral. Sekarang ia familia ne taman inang mona ama involve hotu ya partido A. Inia tengki doni paparsipa ya kampanye no laia ema sero ke uma mak ates asegura nia oa nia bele lori mai be nia teng asegura kata nia oa ne be mak nia lori ne lahatais arda kamizola o la usa atributo partido nia la usa atributo kampanye nia i tahunnya ia fatin seguro. Indika mosfo hanuing na fating ba escola sira tu kontrola nia estudante sira hudi labele autoriza sira sai husi escola hudi batuir fali kampanya inclui manuring sira labele abandona proseso aprendizagem durante periodo kampanya elektoral. Entretanto, presidente Conselho Imprensa Otelio Otemos husuba media sira atu diak liu lalika publika fotografia o filmagem rumah iha noticias durante kampanye elektoral niang. Kita hatene kakak saya itu bisa atau perben. Kita tene itu yang korigo etika jurnalista. Yang apa liu konaba fotografia sira, konaba liu kon sira. Fotografia sira nabai ke publika iha media kali. Seini hakar alkor publika foto labari iha iri saung lalang kali. Imeteng ketenta atau blur tiania kuina. Foto la presentamos la máquina. Alda de Rosa, Elia Marquez, VIP TV.